wasikilizaji wa Congo Info 75, kipindi yetu ni ukweli kuhusu Mungu. Tuko naye tena kwa mara nyingine Pastere Alexi Nkuba kutoka Etats-Unis d'Amerique. Pasa, karibu, habari ya masiku ndugu yangu? Tunashukuru mpendwa Dr. Bank, presentateur wetu wa ukweli kuhusu Mungu. Karibu sana. Watu wanauliza sana, wanasema mbone Pastere anapotea na kipindi yetu haiyaisha. Donc ma questions zinakuwa za mingi, message pia inakuwa ya mingi. Basi ingelikuwa heri vraiment utusaidie kutumalizia, sababu watu balibakia mkesi situ habari ya majina, ma signification. Donc uliacha batu mkesi. Sasa basikizaji yetu ya Congo Info 75 ni Congo hapo, kipindi chetu cha ukweli kuhusu Mungu, vraiment banasema Pastere Alexi arudie atumalizie tujue ma signification. Na bengine ni ba pastere bako nauliza juu ya ulibaacha mkesi. Vraiment karibu sana, tunakuachia uwanja. Vraiment Mungu akuongoze juu utupatie neno yetu ifike mwisho. Nashukuru sana mpendwa wangu Dr. Bank, presentateur wa hii kipindi ya ukweli kuhusu Mungu. Kwa kweli ninaomba sorry, kwanza nasema sorry, samahani kwa watu wote, pardon, excuse kwa ile muda ambao tumefanya, lakini sio kwa bure. Unajua nchi tunaishi pirika za maisha, ila tulikuwa tunafikiria, na ndio maana leo tena tuko hapa kwa kuingia ndani ya vife ama profondeur ya message yetu ambao tulianza sasa wiki moja imepita. Na bila kupoteza muda, hivi umeniacha tayari niingie, na sikupenda tena nipoteze muda. Lazima nifanye kwanza ka repetition, ka rappel kidogo, ama ka kukumbusho kuhusu somo ambao tulianza nao tayari wiki iliyopita. Na kama watu wamebarikiwa, sio kwa uwezo wetu, lakini Mungu ndio anafanyaga kila kitu kwa wakati wake. Na ningelikuomba wasukumie tena link wote wale ambao watakuwa hewani, walike, wapartage na waendelee kujiskoche pale kwa ile chaîne yetu na ya Congo Info. Na mimi nawaza batakuwa busy kwa sababu haiko njoo mcho hii. Mafundisho ni mengi sana zenye ziko inspire na ziko na profondeur ya juu zaidi sana. Amen. Kwa hiyo basi tulikuwa tuko tunazungumuza juu ya alliance ama agano, na nikaambia watu wasome Josué chapitre 10 ama Yoshua sura yake ya 10 na mstari wake wa 6 mpaka 10. Wanaweza endelea mpaka 15 kwa sababu leo tutaingia mprofondere sana. Na ukitaka kujua mwanzo ya ile mambo jinsi decision ya Gabaon, kwa sababu tuko tunasema juu ya alliance ya Josué na Gabaon comme materiel didactique ya watu ambao walifanya alliance, na jinsi walitembea mu alliance yabo, resite yenyewe walikutanana nayo. Na wakati kuko reference ya resite, watu wa Mungu ni ya lazima nao kuimite ile kitu. Na siku ambazo zilipita nilianza na definition ya alliance. Comme rappel nikasema l'alliance c'est un accord, une alliance c'est une attente, une union, impact ou engagement. Ndio nilisema ile 4 definition, ile vitu ine ndio nilisema definition ya alliance. Sitarudi zaidi tena sana, nikawaambia watu kwamba kwenye hakuna accord, hakuna vraie alliance. Kwenye hakuna attente, vitu vyenye mnakutanana, tabia zenye mnakutanana nazo, hakuna alliance pale. Niomba bwana na bibi, ndugu na mwingine, familia, watu kufanya maafere, mu business, kukwe ma attente kwenye mnakutana, mkwe na numero moja. Ama iko hakuna alliance. Nikasema naomba kukwe umoja, union, unité, communion. Kama hakuna umoja, mseme neno moja, mjue kama hakuna alliance pale. Ndani ya nyumba bibi na bwana bana umoja tena, ujue kama vitu vinaharibika. Umbaki kwa na ujanja mwingine, ujue vitu vinaharibika. Nikasema hatutafanya pacte kwa siku ya leo, lakini kupitia damu ya Yesu tuko deja na engagement. Na wakati mnafanya alliance, il faut kukue engagement, kukue determination, kukue decision ferme yenyewe mutaveye ndani, ndio ile engagement na ndio inaonesha determination.
Baada ya pale nikaingia message, nikaepengle 5 préalable 5 leçons zenye tulitire derrière alliance, na kuambia watu kwamba hawezi fanya alliance na hakuna vrai alliance, hakuna agano nzuri bila we kuverifie. Erreur ulifanya wakati uliingia mu alliance na mtu na hakuna vile vitu tano haukuviverifie mzuri sana. Na nikaanza nikaviepengle ile siku, na leo sasa ndo nataka sasa nionyeshe watu kwa nini kupitia jina yake l'Eternel Sauve, c'est-à-dire alliance yangu mie na yeye. Kama kukikuwa vita yenye hapa watanigeukia wenye nilikuwa nabo alliance, najitosha kwenda kujiunga. Hapa habana jina za mzuri, biko na majina za miungu, biko na majina zenye ziko komplike manasho zingine. Acha nijitoshe niende kujiunga na huyu Joshua mwenye kuna jina ya Valere. Na siku ile nyuma nikakwambia jina inaweza kukutatiza maisha yako yote. Jina yenye mtu mwenye uko na partenaria ma alliance inaweza kukusumbua kiko na jina mbaya. Inaweza kukutatiza ile jina. Kama Joshua ni Eternel qui sauve, c'est-à-dire akikuwa na alliance na Gabao iko sauve, pengine manasio zote tano zitaisha, lakini Gabao itakuwa sauve. Niko natangaza jioni ya leo, niko natangaza siku ya leo ya mercredi 5 Novembre 2025 ya kwamba yoyote atafanya alliance na mtu iko na jina ya mzuri atafanya alliance na Yesu Kristo ambaye ni Eternel véritable qui sauve, le véritable Joshua atakuwa sauve. Hata kama watu wote wataisha mu 2025 hii Novembre na Desembre, wachawi walishawapangia, lakini ule ambaye iko mu alliance na Yesu Kristo, uko na alliance na Bwana wetu Yesu, atakuwa sauve na familia yake yote, atakuwa sauve na wandugu wake wote, atakuwa sauve na vitu vyake vyote, atakuwa sauve na kanisa lake lote, atakuwa sauve na nchi yake yote. Niko naambia Wakongomani, ndio wakati ya kufanya alliance na Yesu. Tuko menase na manasio zote za monde entier, lakini kupitia hii ufunuo na hii kipengele tuna jina ambayo tunaweza tukajisude. Itabloke mabalkanizasyon, itabloke barebele, itabloke bateroriste na mapla zote za baimperialiste ndio kudetruire nchi yetu, na tutakuwa sauve. Na niko natangaza wokovu ya nchi ya Kongo bientôt hapo itaingia, na hakuna mwenye atachoka, itatokelea. Amen. Hallelujah. Hallelujah. L'Eternel qui sauve. Ile maana ya ile jina. Ndio maana Gabao akasema hapana, hapa watu niachane nao, acha nijiunge na Joshua ambaye kuna jina ya Valere, jina ya maana, jina hiyo peke tu ili mkonsole. Angalia jina yako. Jina gani unabeba? Angalia jina ya familia yako. Jina gani familia yako inabeba? Parfois trouble zenye uko unapitia, probleme zenye uko unapitia, exposure ile jina na si possible kushanza ile jina. Tuko tunatafutia mavita zingine mbali, bado ni ngumi peke ndio adui wa maisha yako. Wewe peke ndio problema. Hallelujah. Hallelujah. Naamini ya kwamba siku ya leo kila mwenye akukuwa naelewa mambo zaidi sana, tutafunguka akili na kuangalia nani unaweza fanya naye alliance. Iko na jina gani? Iko na jina ya Tabu. Tukijiunga na Tabu nyewe mtakuwa watabu. Tabu tu itapita. Kweli kabisa. Tukijiunga na mtu tunachojua mateso haitatokaka mu maisha. Mate jina yope jina. Nikwambia ile siku ile majina ya Shadraka, Meshaki, Abednego, ile majina ya Manase, ile majina ya Yabesi, ile ni majina kompleko. Kila jina mu Biblia ndio tu tafuta kwa ujue maana ya ile jina. Kila jina ya Biblia tutaenda beba ni kukosa ufunuo, na pepe ikikosa ufunuo itaperiri, itapotea, itakufa. Kibi tunasema wazi kama pepe peri, taifa langu inapotea, inakufa juu ya kukosa maarifa. Funguka macho, ni wakati ya kujua nani uko muminini. Haiko kila kanisa
kwa jina la Yesu. Kama ni milango ya kuzaa, acha uipokee siku ya leo kwa jina la Yesu. Kama ni milango ya sijue nini, kila kitu yote yenye roho yako inataka. Biblia ndi sitafuati, Dieu ne dira pas non. Kama imani yako inasema tu nataka hiki tukuni mwako kwa jina la Yesu Kristo, unatengeneza maisha yako. Uko bien. Hakuna bariere mjina la Yesu. Ni majina kenye uko natembea navyo havina maana, ndio vyenye vinakufungia milango, ndio vinakutesa. Kwa Ulaya haitakusaidia. Kwa Afrika haiko ndio itakusaidia, lakini yenye itakusaidia mahali unapita ni jina la Yesu. Unaweza toka Afrika laana, utaingia nao muavio, utashuka nao Sweden, utashuka nao Norvege, utashuka nao Washington DC, utashuka nao Australia, utashuka nao Abu Dhabi. Sasa yote laana banaingia nao muavio na banashuka nayo. Amen. Kama ulibeba jina la Yesu, ndio deliverance total. Niko natangaza deliverance kwa jina la Yesu. Kama uko Afrika sasa unaambishia kwenda Ulaya, utatembea dunia mzima kwa jina la Yesu. Wewe mwenyewe utatesekea Ulaya na Ulaya matesho iko na hubiria hapa Amerika sasa. Ndio niko nafundishia. Kabisa. Najua watu ambao wako nateseka wenye hawana jina la Yesu Kristo, jina la valeur, jina la heshima. Famille Yesu, délivrance totale, parce que c'est lui le véritable Josué, l'éternel qui sauve. Acha nipite pale tena, niende ku pointi ya 3. Nisema ya kwamba pointi ya 3 ni karakter ama tabia. Kama Gabon anaamua kufanya alliance na Josué ni kwa sababu ya tabia. Kitu ya 3, ya kwanza ilikuwa seriosite, ya pili ilikuwa jina ya valeur, na ya 3 ilikuwa sasa tabia. Tabia inaua watu wengi. Unaona mtu ni mrembo sana, garso wa boga, mama wa bote sana, lakini tabia. Mtumishi wa Mungu anahubiri mpaka unasikia unabarikiwa, lakini unasikia moto, unasikia lakini tabia sana toka pale. Tabia. Washirati hapa leo, watumishi wa Mungu washirati hapa. Mpaka watu wanaanza shindwa, watu confusion ya lake na piscine papa bank. Vraiment ni hatari. Tabia. Tabia, kama tabia zile unakutana watu ni wamwizi mkanisa, wamwizi. Unatoka wamwizi, mwache wizi. Unasema watumisha mwa escrow, Kristo wa escrow mtabarikiwa namna gani zile hata uombe namna gani. Kama tabia yako haupendi kuitengeneza, tuko napoteza muda. Uimbe hata uimbe namna gani, kama uko kahaba, uko mwashirati, uko ndumba, uko tu kawaida. Biblia inasema Mungu iko na wacheka. Soma andiko sema Mungu iko na cheka wakati Mungu anaenda kwa makanisa na Mungu na matabia za ovyo ovyo. Mungu iko na cheka mbinguni. Kabisa. Kama unataka uzoele maandiko, Zaburi sura yake ya 4, mstari wa 2 unasema mbinguni Mungu iko na wacheka. Sasa mwache ile makelele, sasa mko mnaimba Mungu iko naisikia makelele. Maombi ya mwenye dhambi ni makelele mbele za Mungu. Tabia, makelele, tuache ile makelele, mwache usiende omba. Ole usiende tahubiri. Kama kuna vile matabia, nyinyi ndio mnatuharibishia makazi wewe watumishi wa escrow, kama lonete. Vraiment. Wanatoka Ulaya na pesa zake anataka kukuta Afrika, anakuambia kuja hapa unitembeze maivile hapa ya Kampala au Nairobi au Bujumbura au Kigali au Kinshasa, unitembeze. Au twende hata Dubai, mtu kwa volonte yake. Tabia tabia inaweza kukutosha yule na kushusha chini. Tabia. Kabisa. Tabia. Hata ulishafika ku $10 millions, tabia inaweza kukutupa mpaka ku zero. Ndio ile loi ya degradation. Tous les esprits qui s'attachent à la promesse. Siku tutatafundisha tena ingine teme hapa, tutasema juu ya les esprits qui s'attachent à la promesse. Promesse ni kitu kingine. Mimi na esprit zenye ziko attaché ku promesse ni zingine. Na esprit zenye ziko karibu 4 esprits zinakuwa zinakimbizana na promesse ya mtu. Hallelujah. Na zinakuwa kila esprit kuna malua zake. Sasa kuko ile esprit ya kutime inakuwa na de loi. Loi ya kwanza ni loi ya degradation, itakutosha yule atosha vya kusa. Sisi
ujichunge. Tafuta jina la Yesu likuproteze, na ile yote ni kufuatana na jinsi discipline mu maisha. Mtoto wa Mungu aendake muneporte kwa. Haiko kwenye kila maji kwenye mtoto wa Mungu anakunywa kala na anawaka ndani. Kwa maji ingine itakuletea makoshokoro, inakuletea madiare, inakuletea maji. Kose la vie. Tabia. Haiko kila kanyumba ka quartier ndo mtu mwenye iko napenda valere yake anaingia. Kwa badada na majipe mrefu wa Kiafrika, badada baimbaji makanisa, mmegizi na majipe na shukaka mbulo manyumba makwe. Tabia. Kesho unatoka kule unafunga kitambala, kijipe kile kirefu, wewe ule kwa pale mtaanza kufa mazabao. Mtaanza kufa pale. Acheni matabia. Tabia mbaya. Mwe watu wa Kristo. Nani alibaloga? Kuna mtu anaanza mzuri tu na kuimite. Kama unaona una esprit ya resistance, toka kule ma TikTok, toka kumitandao, tunga tu kwa nafuata info hapa, sasa na publier emission ya kimungu hapa ya neno la Mungu, unajiconnecte. Toka ku TikTok itakuwa kama una resistance. Vraiment. TikTok. Toka kurefu social Facebook zile kusoma na una resistance. Tuko kwenye mko mnabeba matabia. Sibaya niliona niko nafanya hivi na mimi ndaanza fanya. Tabia zile za kuimite, basherati kuimite, bakespro. Leo zamani tukuviona wakati marezo social ya kule. Tabia. Kimbia tabia mbaya. Tafuta tabia ya Kikristo ya mbingu na Mungu atatenda mambo makubwa. Joshua alikuwa na tabia nzuri, na njoo unakutana anasema kama watu wote wataacha kutumikia Mungu, lakini mimi na nyumba yangu tutatumikia Bwana. Mimi na familia yangu tutaendelesha kazi ya Mungu. Kama tabia zenu ni watu mtaziharibisha, na mimi ndasimama na tabia yangu na tutafanya kazi ya Mungu. Watu mbiaji. Mimi ndio natuba wakati Gabao anasikia neno kama na hii. Anasema huyu yuko très sérieux, huyu mtu yuko na valeur, huyu mtu yuko na character. Maana mtu mweko na tabia hatokate kumsimama, hatokate kabisa. Haleluya. Mimi alianza sema mwanzo na ndio ataendelea. Alianza safari ya Kikristo na atamaliza vizuri. Tabia. Haleluya. Rezo ya 3 yenye ilituma Gabao tunasinye kutoka alliance ya 6 nation na kujiunga na mtu moya juu apambane. Ingie katika terre promise na kwe protection. Kitu ya 4 ilikuwa niko nasema ya kwamba ni force ama puissance. Wakati Gabao anasikia gisi Joshua iko kwanza na force spirituelle, iko na Mungu. Kwa sababu nilikwambia kwamba tuko na 3 sorte ya force ama puissance. Puissance ya kwanza nilisema kwamba ni puissance spirituelle. Na nikamwambia watu kwamba hapana tembea bila puissance spirituelle. Na wakati Gabao alikomprendre kwamba Joshua iko na puissance spirituelle, alisema nitafanya naye alliance. Kwa sababu Joshua kwanza ni mwana wa Mungu, anatumainia maombi, anatumainia neno la Mungu yenye inamfanya kuwa Joshua ni parole de Dieu, ni instruction kutoka kwa Mungu. Kwamba manake puissance yenye Joshua ya kwanza alitia mbele ilikuwa ni puissance spirituelle. Sasa watoto ya Mungu, uko na puissance gani? Kwa unatumainia tu mkiuno yako, makamba mviuno, mabushanga mviuno, mashambre zako mapanya ndani ya matela, ndio unawaza tena kuchunga. Unajidanganya. Katika ndani ya monde de ténèbres. Siku ya leo tafuta puissance spirituelle. Tafuta maombi na neno la Mungu. Hapana cheka baba. Hapana cheka mimi najua hii kitu hii. Ule ambaye iko na neema ya Mungu itampeleka mbali sana. Kabisa. Puissance spirituelle. Première sorte de force, c'est la puissance spirituelle. Kwenye Joshua ilimkalifia na kumkonfirme na ikaamvute Gabao. Maombi ya hiyo zake. Maombi iko na uweza ya kukuweza kukurudishia vyenye ulipoteza kwa maisha yako na kukupatia na bonise. Siku moja kuna mtu ambaye alikuwa kuna kitu inaitwa porne ama pembe. Pembe ilipoteza
napanda kidogo. Korne inajikuta ilipoteza nyama, ilipoteza vyote, na position kukichwa kwa inaikalaka, inadeside kwenda kuishi mnyumba ya nani? Ya Samuel. Sitoka papa bangu unaelewa, na watu wataelewa hiki. Unakuelewa ndugu yangu. Nenda ikala mnyumba ya Samuel. Maana ya Samuel ndio patana, mimi narudia kujina. Samuel maana yake nini? Samuel maana yake exauce. Na exauce ni nini? Tunaipata kwa maombi, ndio tunapata jibu. Sasa Korne inajikuta mnyumba ya exauce ya maombi, maana yake kwa Samuel mnyumba ya kiroho. Inaikala mule. Siku moja Mungu anaambia Samuel, utaenda kwa Gala mfalme mafuta. Ndio nani? Daudi. Lakini hautabeba chupa mara huu, kwa sababu kuna Korne ambayo imekuwa ndani ya nyumba yako. Iliacha kwenda kuyala, iliacha kwenda mpori. Wakati ilipoteza iliamua kuishi mnyumba yako. Kama ile pembe ituro, utabeba mchupa na utabeba mpembe. Vraiment. Nini inatuma pembe inabeba mafuta? Ni kwa sababu ilienda ikala mnyumba ya kiroho. Ilienda tafuta force spirituelle. Na wakati mtu kuna force spirituelle, hata promesse ikawie, utajibiwa. Vraiment. Samuel anakamata, anatia mafuta. Mungu anakuja kujibu pembe. Ulipoteza nyama pembe, ulipoteza position ya kichwa ya nyama, lakini kwenda utatiliwa sasa. Utarekipere nyama ya yeye, haiko tena ya nyama, lakini utakamata mtu dole Daudi. Pembe walibeba ilienda tiliwa kulini? Kukichwa ya Daudi. Maana unaweza kupoteza mwili yako, unaweza kupoteza maisha. Mtemi ilivyosentu vyote ulipoteza. Kama unabaki kiroho, unabaki ndani ya maombi, unabaki ndani ya neno la Mungu, Mungu anaweza kukupatia navyo yenyewe ulipoteza na virekipere. Na anakupa na bonus. Manake kutiwa pembe yule ya kichwa ya Daudi na tena mfalme ilikuwa ni bonus. Manake ulipoteza nyama, utarudia tena kukichwa ya nyama, unaenda kukichwa ya mtu ambaye alipokea neema ya kuelewa hii ufunuo. Acha Mungu amtendee vitu vikubwa. Hiyo ulipoteza mdemi 25 mwai mwezi mwai inabaki ya Desembre kuingia 2026. Acha urekipere na Mungu akupeleke tena mbonisi yako onode Yesu Kristo Nazareth. Amen. Na ujue wapi kwenye uko naenda. Force spirituelle. Ya pili, force economique. Watoto ya Mungu tutafute pesa. Tafuta pesa. Sasa utapata hiyo, utaingia alini. Sema pesa, pesa ni kitu ya maana sana. Roho hiyo pekee itasaidia. Na kama tunazaraulika leo, watoto ya Mungu wa Kristo, ni kwa sababu ya kukosa pesa. Kama wapagani wiko na pesa na sisi tuko, pesa na dhahabu yote ni ya Mungu. Mungu wetu. Inaomba tusitafute. Hapana kuwa tu mtu hivi. Tafuta pesa wewe. Ndio. Kwa mtoto anaye tafuta pesa huko. Wewe tafuta pesa. Tafuta pesa. Hapana tosheka na mabikate, mikato kupe. Tafuta matakupa pesa. Tumika kazi. Tafuta pesa. Toka mu distraction. Hata Afrika tafuta pesa. Toka mu distraction. Pesa inasaidia mambo mengi sana. Pesa itakuvalorize. Pesa itakutembeza dunia mzima. Pesa uko na mafaktera zote za reisite. Tafuta pesa. Vraiment. Force economique. Hakukweka fia wa mubaya na garso wa mubaya. Hata uko ka garso ka mubaya na muna gani uko na pesa, mami watakupenda. Ba vrai chéri. Watakupenda we, kila pesa. Tanto sekre mimi nakupatia. Kama unaona na kukatalaka, wanaume wakupendake baambie benye wale wa mandevu be unapendaka. Tafuta pesa, watakutafuta. Tafuta pesa. Wachedu uko na duka yako, uko na magazi yako quelque part, uko fond d'affaires. Hata kupigania na wakukwaka na kona. Tafuta pesa. Tafuta pesa ndugu. Frere, tafuta pesa. Kongole, tafuta pesa. Vraiment. Hallelujah. Ya ine, ya tatu. Kile force physique. Joshua alikuwa na mapesa. Kumbuka kwamba kukutoka Egypte, Mungu alimwambiaka kopeshe madiama, maoro na wakaenda nazo. Na zote zilikuwa kwa responsibility ya Joshua. Hata kama alimontaka ile ndama wale wakana zingine. Mungu akikutumikisha atakupa na pesa. Mungu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hata pesa jua huko mserie mu vya Mungu. Mu vya Mungu mko pesa. Ukikuwa serie Mungu atakubariki, atakuprospere. Force physique.
Josué alikuwa pia na force physique ya grave. Parce alikuwa anapigana, hakuna mwalimshindaka mu mavita zote. Alikuwa na force physique. Kama nikakwambia tafuta force physique, unaweza kuwa kiroho sana, unaweza kuwa na pesa dada, bwana ataenda nje, ataenda tafuta kafie kadogo kiko na force mkitanda pale kana nyonga sana. Kana nyonga mnisameni sana pia. Kweli. Kinaguse kidogo. Kana nyonga ndiye pale. Atiko na wewe mkitana kuna kumbuka kale kambaya kana tuni usiku giza iko tena kumita tumu dimasio ya gisu akili tu ni vitu kama mentale. Ninakupa siri dada. Ukipata occasion ya kukunywa vitu vya kukuongezea nguvu, unyonge bien. Biblia iko nasema bien pale ku Proverbes chapitre 31 verset yake 14. Iko nasema sema mke mwema iko sababu bato yenye iko na marchandise iko na nyonga mubahari. Kama navire marchand, sasa navire marchand inatumika na nyonga iko na nyonga. Ukitana kwa kesa mti mwema bana mke waye. Unataka wapi? Nalala saa mgomba mkitanda. Ataenda. Tafuta nguvu. Kama Bwana iko na resistance ya tua, pigana naye tu nyota mana paka unamfunga mule. Kana batokaka ni juu hamuna nguvu, unajua tu tukiroka ataenda. Uko paske bapetia karte batakula bibi yako. Ataenda naye. Mwanamke kuna lazima ikifika yasema ukitembea sana kwa roho hautatimiza mapenzi ya mwili. Ndio hapa sasa. Ndio hapa. Ndio kwa divorces za mingi zinalalia pale kwa kutokuelewa. Siku nyingine tutakia tu kusema juu ya ini femme virtueuse. Huyu tunakia fundisha makuple hapa papa. Tutakuya tu hapa. Na maprealable juu ya kuproteger mafoyer zetu. Juu vile vitu vinatutesa sana. Unakutana watu wiko etage, wiko na nyumba nzuri, wiko na kila kitu. Ni Wakristo wazuri sana, mimi unakuta divorce. Eske tulishajifunza vile papa banki. Ni hatari ndugu yangu. Ni hatari. Hapana, ndio tutakuwa tena siku nyingine tutaorganize nyingine seance. Force physique ni ya maana sana. Kisa mafasi juu ya bunduku tu, ndugu yangu njoo pale, kaka yangu njoo papa, enda kukanisa tu kuko nguvu za Mungu. Kwenda kukanisa kwa sababu anaweza hata kukusaidia kidogo pale kifedha kama uko na madhaifu. Nafasi kwenye ambaye alitaka kupigwa na mumisi nguvu ya kimwili na Yoshua. Baba anasema nitafanya naye alliance kwa sababu najua babatu watanigeukia. Mesa nisha kuwa na alliance, iko na force ya kunipigania. Na iko na Mungu. Amen. Kama unaelewa kwamba na mwisho ilikuwa ni courage ya Josué. Courage ya Josué. Nilisema kaya ya 5 point hata ni courage. Nikasema kama courage hakuwake na malediction. Dada ya malediction ya laana ni courage. Bibi. Tunakosa hii kitu wa Afrika. Ndio maana nchi haiko develope. Watu wote ni waparese, bazaifu. Wapolitisie bazaifu. Watu wanasoma bazaifu. Manyumba watu ni bazaifu. Unaona mwanamke mzuri sana mzaifu hata kuolewa kitanda pale atandikake. Mzaifu kuchukua masa nyumba inaruka. Mzaifu. Vraiment. Bazaifu. Mwanamke tuweza mzuri. Unaweza pata na wewe mbebako na kusoma. Esi uko na bidii. Esi unaweza tafuta pesa. Tuone maisha ya kutafuta 50-50. Leta bwana aleti. Sasa nani atakuoa? Hauna bidii ya kutafuta pesa. Hawezi na wewe tembeza hata mavitu mavitenge au mashenete na uende tafuta pesa unakuwa tu pale. Nishakazala. Nishakuzala. Kama na shetani sio mafole wanazalaka. Kama tulikuwa na wawili pale kama Kagara rana nani ndio kwa mtandao. Nando mbolo. Balikuwa na zala. Toka mu distraction. Enda majumba na zalaka. Wewe, kama nishazala ataenda. Toka wewe. Vraiment. Tafuta bidii la muka asubuhi na muka kazuri. Na muka asubuhi anaenda tafuta
mon frère, ushasoma hata kwenda anza kimbula mchanga mumitoni, kusanya mchanga yako pale, bidii yako, tuma magari ziko napita, banaanza simama mchanga, banatoleza ni ngapi, asema hii furu ya mchanga ni $100, unaanzia pale. Entreprise inaanza. Création. Afrika watu wanapenda kuwa sana bafrezer. Juu onisha fulani, ishaka Oxford Tebeke, sijue nini. Bale balianzaka, bali kreata. Juu itakuwa disiko. Na ukikrea ungeza anza de zero. Na kama uko na Mungu tu, na maombi, na neno la Mungu utafika juu. Kreye bidi, ndio tunakosa. Tuko desia, tuna perseverance mu mambo. Unaona mtu leo anataka leo tu apate leo. Afrika zaidi. Hapa utapata kazi gani na watakulipa leo? Hakuna. Hivi kwanza pesa. Mwanzo tunatumika utalala njala wewe. Utalala njala. Tunaenda kazi utafanya April semaine. Tu unasikia April semaine makazi wanatulipa. Na Afrika unaita mtu huko naanza kazi yako wewe uko na pesa anaanza kukuletea maobligation juu ya madhaifu ya kiroho, madhaifu ya kimwili. Biblia kunasema. Biblia inasema kwa Yeremia chapitre 48 verset 10 sema maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu par négligence. Béni soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec courage. Courage na bidii. Mimi nataka kazi ya Mungu nasikia vitariste il faut watulipe kwanza. Mungu atakupa ule madini shile madini francs mais baraka zile kubwa utapata. Vraiment. Kukosa bidii. Toka mo distraction. Unaenda kwenye kanisa kama nililipia transport. Maana kama wakukulipia transport unaweza Mungu anahangaika. Kama hukwenda omba, sio ndio unateseka. Omba niomba. Mtu unaona hana tabidi nayo ya maombi kila maisha yako yeye pekee. Ndio maana mapepo inawachezea. Mtu anafika ulame mapepo haitokee nyumba yake. Dunia leo ni dunia ya watu courage. Le monde aujourd'hui appartient au plus rapide. Courage. Bidii. Unaona mtu alikuwa kupitina ya Bethesda. Papa Bank. Alifanyaka 38 ane pale juu ya kukosa bidii. Vraiment. Manake anakuambia maneno ya kwanza siku ndakufundisha juu ya opportunity. Ndio nasema hivi. Manake alikuwa pale Yesu anamuuliza unataka kuwa mzima? Asa mwenye iko na bidii, mwenye iko na mbuna ndio kunipita. Ndio mtu anajitupa mma. Manake alikuwa na opportunity. Na alirata opportunity 38 fois. 38 ane juu ya kukosa courage. Ale kinzai ukiparese akiweza tajitupa mumai. Vraiment. Change anashuka. Hallelujah. Bidii. Ile bidii ndio utaelewa Joshua alipasha anza kupigana vita na usiku na mchana. Aseme katika kupigana kwake sa nguvu ilitaka kumuishia. Aseme mbingu itafunguka ili msaidie. Yule mwenye iko na bidii ndio mbingu itafunguka kwa kumsaidia kumsekuria. Aseme mbingu itashusha mawe. Kupigana na juu ya bidii na kwanza ndio Mungu naye atafanya. Uko na pare yako, Mungu na pare yake. Unafanya pare yako situmenie pare ya Mungu. Vraiment. Ndio parole hii. Kwa mimi nangoya kuna watu walikufa kwa imani presentateur wangu. Ni kweli wa. Walikufa. Kwa imani tuko na imani. Kuna watu walikufa kwa imani. Hebreu chapitre 11 ukisoma verset 20 kushuka utasema fulani alikufa kwa imani. Hakukuwa na imani. Alikuwa na imani. Kwa sababu alikuwa na imani bila matendo. Bila bidii. Ongeza muimani yako bidii. Ongeza mwingine yako vyote msavoir yako bidii, courage. Utafika mbali. Parce que Biblia inasema nos fils sont héritage. Wewe ndio utakuwa heritage ya familia yako, ulia kungoja heritage ya familia. Ndio nilisema vile. Kwa siku ya leo Biblia inasema mbingu itafunguka. Joshua sasa ile makarakteri ile makriterium yote vinaeleza pa ilikuwa ndani ya Joshua. Voilà pourquoi huyu Gabaon alidecide kufanya naye alliance. Sasa ukiona mtu iko na hivi vitu usimwache. Tenda msini. Ukiona mtu ana reisir maisha kama vile Papa Bank hapa Dr. Bank ana reisir hii mission. Kwa jiunga naye mtumishi acha nani complexe. Complexe ndio natuua Afrika, una complexe, una
kabisa. Haya kwa madhaifu kama uliza mtu yeye anaona resire, unaweza ni coacher, unaweza na mimi kuniparene. Haleluya. Amen. Haleluya. Tubrise ile makutime. Kuna vitu vya bure bure. Hebu natuua leo. Hata tukiwa leo ilikuwa ni explication ya sasa. Huyu Santenier alimuona Yesu Petire akasema Seigneur, si mérite uende kwa. Na kumuita Seigneur. Deja ilikuwa kumuonore mfikiri sawa komanda wa arme celeste. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ile mtu uko na force ukijunga naye atakupigania kabisa. Tutaniita Alex Nkuba. Hiyo nilikuwa tunapenda tena siku ya leo nimalizie hii point na kukuambia kwamba alliance ni kitu kizuri, agano ni kitu kizuri, meangalia nani unaifanya naye. Eske unajua venye uko nafanya. Alliance mko wako kukona, na alliance mko wako kupata. Alliance iko kitu cha bure bure. Fanya alliance na Bwana na bibi mwenyewe unaelewa. Tasike kwanza kuoa mtakuwa nyinyi wote mwili moja, damu moja zitachangana. Sasa kama yake ya mubaya itakuwa toxini itaingia moyo wako itakontamine yako na nyinyi wote mnaweza teseka. Kama iko na damu iko delivery ya mzuri na nyinyi wote mtakuwa delivery, hata mwende Ulaya, hata mbaki Afrika, hata mbaki mwende mu village mtaendelea tu. Alliance unaweza fanyia affaire hata mpori mu village na itatingiza. Kuna watu wenye walikuwa wanafuata Samuel mpori, alikuwa banabii zamani walikuwa tu mpori. Onksio yao iko na kokota matajiri, inaleta barua, inabatuma waende Rama. Nini inafanya? C'est l'onction qui fait la différence. Tumishi ya Mungu, tutafute Mungu, tutafute parole de Dieu, tutafika mbali. Mungu atubariki sana. Amen. Amen. Pastor, kuko mtu anaandika hapa anasema sasa papa pastor, unasema juu ya jina. Mtu anaweza kuwa na jina ya mzuri ile yenyewe unasema jina ya mzuri, lakini unakuta dada ni malaya, dada ni muongo, dada ni mwizi, iko naiba hata na bwana yake, anamfanyia kitu kibaya, anaweza muua hata juu ya nyumba, parcele na mali nyingine. Sasa ule mtu wa vile pastor, unaweza kumfasiria unaweza kumdekriria mtu wa vile, message ya mtu moja hapa. Ile mtu wa hivyo ndio tulileta vipengele 5. Kipengele kimoja unaweza kuwa nayo haya kusaidia zaidi. Kama tunaleta si possible mtu akuwe na ile karakteri yote juu Joshua alikuwa na zote. Yesu Kristo yuko na zote. Na Yesu anasema tumuimite. Tumuimite. Alituumba kwa sura yake. Kwa nini alituumba kwa sura yake? Maana alijua kama hii examen haiko ya nguvu. Iko facile mtu akidiscipline akuwe serieux. Ndio. Akuwe na seriosité. Iko possible mtu akuwe na jina ya mzuri. Iko possible mtu akuwe na karakter. Iko possible mtu tu mwe akuwe na force zote 3. Iko possible mtu akuwe na courage. Maana ile moya yo peke hayasaidia mtu. Ndio tu jibu vitu fenye mimi salete. Na kama anaweza kamata namba zetu akitaka profondeur zaidi ama échange ya zaidi, anaweza kamata namba pale plus 1 75 75 06 48 93 ama 93. Namba ya pastere kwa pale kwa ekra ile yenye mko naona ni Pastere Nkuba kutoka Etats-Unis d'Amerique. Tuko kukipindi yetu ya ukweli kuhusu Mungu ku TV yetu ya Congo Info 75 chaque mercredi. Saa gisi mnajua kama kawaida yetu tuko na Pastere Alex Nkuba kutoka Etats-Unis d'Amerique. Kama uko na question unaweza kumpoze, unamuingilia pale kwa ile namba iko kwa WhatsApp, unamuuliza, unalomba shauri. Banduku benye biko Etats-Unis d'Amerique pale karibu yake, benye biko Canada, mumutafute pale, olea kunitumia mimi message, mnaweza kumutafuta pale, atawapatia mashauri. Ni baba mwenye anashauri yaka watu sana. Malizia basi Pastor, juu muda wetu pia inatupatia nini, umalizie na usalimie bandugu, batumishi ya Mungu, na tuone kama tutafunga kipindi yetu juu muda inasogea sana. Namalizia na kukushukuru mpendo wangu